Salamsızlar mı balalar? Al balalar, bugünkü uyumlaştırılgan okumuz geldi. Söylüdü, damıldı sabahı balalarımız var. Al balalar bugünkü sabahı başlamaz mı? Bugün kemiz götür balalar ya? Ya. Attık şimdi. Haydi balalar. Ben bir alayım. Yok ya, dur abi. Aman
жарайсыңдар балалар. Отыра қойыңдар. Ал енді балалар, кітабымызды ашып, бүгінгі тақырыпты ашып жарайсыздар. Тақырыбымызды ашып, бүгінгі балалар, бүгінгі тақырыбымыз наурыз көктем мерекесі. Балалар, сен де сабақты түсіндің бе?